Denge gel, Denge Kurdistan'ı. جراوی دانوچیان رادیو دنگی گلدن باش کودارین هجا ایرو 8 ترمه 2025 سیشم بروکسل ساعت 9 لامده ده امنو چین سلس به پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پویا مالبات چون ایمرالی و هفدیتین کرن بروی حقوق ست سالی دا خویاند گو لگرتگا اولهی بلند سپافیا ایمرالی هفدیتنا مالباتا پیکات بروی حقوق ست سالی تکلدار هفدیتین لسر حساب خویا ایکسی او آگاهی پاروکر بریز عبدالله اوجالان به برای خو مهمت اوجالان و واسی خو مازوم دینشره بریز حمیلی یلدرم ویسا اکتاش ارگین آتابی زکی بایهان و محمود یامالک دو به مالباتین خوره هفدیتین پیکانی شاندیا ایمرالی تکیلداری هفدیتنا به اردوان رد داخویانی اکتا شاندیا دم پارتیا ایمرالی تکیلداری هفدیتنا به سر کومار ترک اردوان رد داخویانی اکتا داخویانی ده وحاتی گوتن شاندیا میا ایمرالی پروین بولدان و میتا زانجار دو ببرز سرک کومار اردوان ره لبش تپه جویا شاندیا ما قناغانویا ده پیواجوی ده گیش دیه او تشتین جنها و شون و بیکرن گوتو بیش کرنه هات دیارکن گو ده مجارا پیش و برنا پیواجوی ده وینا هی دوام بکه شانده ایمرالی به وزیر داده رژی هفدیتینه بکه شانده ایمرالی پارتیا وکیوی و دموکراسیا گلاندن پارتی پشتی هفدیتینالی ایمرالی او سر کمار AKP رجب طایب اردوان پیکانی ده ایرو به وزیر داده یلماز تونش هفدیتینه بکه بیرویا چپمنی آدم پارتی درباره هفدیتینه ده ev آگاهی پاروکر شانده ایمرالی آدم پارتی یا کوژی پروین بولدان و میتال سانجار بکته ده ایرو ساعت 13 و سهانده به وزیر داده ره هفدیتینه بکه KCK آگاهی دا جبر سدمن اولهی و روزنامه‌بان بشتاری مراسم نبن بیروی انفرماسیون یا KCK درباره داخویانیا کوره براپو و جگری لاره بکه و مراسم الباشور کردستان وری لدارخستنده آگاهی دا KCK دیار کرد و پلاسازیا درباره ریخسترین مدیای و روزنامه‌بان کوج بو شوپاندنا مراسم هاتنه گوهریه و گود جبر روش اولهی مراسم کو هات بو پلان کرن لسلیمانی پیک ورد دمکه کورت هاتن گوهرتن مراسم وکی هاتیه پلان کرن پیک وره لیوه زندینه و شاندن و چپمنی بشتار نبه جبر ویکه ام پر خمگینن و ام رجا دکن کو او گوهرتن لزگین یا گیلی هداوی و ارینی وره دیتن ویل نیزیکی جیه مراسم اکران گوره دانین و داویه و قیدن مراسم لور وره و شاندن یکانه ریاکو ام و آگاتار بکن اوه او هن و خواندیه ورن دبکو هن جوه دبکو هن جوه جبر گوهرتنا کلیه داوی ده بریارا بشتار نبونا مراسم بدن ام و بریاره باش فهم دکن ریز جوه ردگرن و جبر و نرحتیه ام خمگینن سویت آکای نابکو پیواجوی آشتی ده چارچوه گرتی نخوشت بینر خاندن سویت آکای 49 سال 1993 ل İzmir hate gertin u dadgi hate bette geme ev bu ceze müebbet ceza kir akay suudu salan de girtige cuda de hate gertin u pişte suudu salan do ji girtige Silivri hat berdan akay derbare pevajuye de ji ane fera axvi gut deslatari plan dike ku pevajuye le deme belawbeke u de mahal bejartine de hemberi Kurdan u hezen demokratik bu karbine li ser her tişrihati axaftin u yekser hatiye çareser kirin دستلاتاری عالی پسیکولوژیک گرتی دست او دخوازه باله بده تمامی به سر گرتیگهان او جواکی مجولدکه مرجین لگرتیگهان گلکی نباشن او جبر وی که نخوشی رو دده دوی رحی برخودان یه گرتیان به نشاندن herkes گرتی لگل نخوشی آنجی سکرکه برومت او خورد نشان دده herkes به موراله او به تاوایی سرین نتاوینه اکایدازانın ku pevajo آشتی دوی به پرسپکتیفه که دموکراتیک بونه یا برفر
fre bênir xandin û got divê em ji xwe bipirsin eger girtiyên nexweş bên berdan wê pirsgirêk çareser bibe û aştî were na bi berdana girtiyên nexweş aştî nayê û demokrasî jî saz nabe divê hêzên civakî projeyan biafirîne pêvajoya aştiyê bi giştî di çarçoveya zindanan de nîne ev pêvajoyeke azadî û demokrasî û mafan e ji bo wê jî têkoşîn dibe. Vedat Aydın di sû çaremîn salvegera şehîdkirina xwe de hate bîranên di sû çaremîn salvegera şehîdkirina Vedat Aydın de li birca bizinan ya Sûriyê merasima bîranînê hat pêkanîn. Nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civakî hevşaredarên navçeyan û gel beşdarî merasimê bûn. Piştî rêzgirtinê parlamentera Dem Partî Ahmet Ceylan Akça axivî got em şoptarên têkoşîna birûmet ya Vedat Aydının. Vedat Aydın bi Kurdî da axivî di dadgehê parastina xwe de bi Kurdî kir. Dijminê dagirker û ceberût xwestin bi şehîdkirina Vedat Aydın têkoşîna Kurdan bi dawî bike. Lê ciyê ku lê hatiye şehîdkirin kulîlkên azadiyê geş bûn. Piştî axaftinê girseber bi gora Aydın a li deriyê Mêrdînê ve meşiya û duruşun berskirin. Li gora Vedat Aydın hevseroka Dem Partiya Amedê Gülşen Özer axivî got em li ser riya şehîdan dimeşin. Bila hêwan şad be em ê bi têkoşîna xwe armanca bi serkeftinê tajdar bikin. Bîranî bi berskirina duruşmeyan bi dawî bû. Feda ji bo Hüseyin Akmaz peyama sersaxiyê weşand. Federasyona Aleviyan a Demokratîk Feda ji bo Hüseyin Akmazê ku şeşê Tirmihê de li Avusturyayê jiyana xwe ji desta peyama sersaxiyê weşand. Di peyama Fedayê de wiha hat gotin hevriya me pir Hüseyin Akmaz ber bi heq ve birêket. Hîn di temenê xwe ya ciwantiyê de ji bo azadî û wekeviya gelan bi biryardarî têkoşiya. Li Avusturyayê penaber bû di doza mafa gelê Kurd û riya heq de têkoşîneke birûmet meşand. Hüseyin Akmaz ji bo Alewîtî li Avusturyayê bi rengekê fermî bên askirin bi salan têkoşiya. Di sala 2012 de Alewîtî ji aliyê dewleta Avusturyayê ve bi rengekê fermî hat qebûlkirin. Canê me Hüseyin ji bo aştî wekevî û azadiya gelan temenê xwe bi têkoşînê derbas kir. Em ê di nava têkoşîn bawerî û dilê xwe de timî wî bi bîr bînin. Bila stêrk jê re bibe hevrê ronahî jê re bibe rêber. Dewra wî bila dayîmî be. Xizir hevriyên wî rêberê wî Düzgün Baba û Qurêş Baba cihê wî bike ronahî. Gundiyên hesandinê li hemberî şirketa madenê ketin nöbetê hevpara kulp madencîlîk ve nazigariya hundur û derve li herêma hesandinê ya navçeya Amedê Pasurê li madenê digere. Ji ber bandora vî karî ya li ser hawirdorê dibe sedema nerazîbûna gundiyan. Li gel ku rapora nirxandina bandora li hawirdorê çet ya şîrketê hatiye betalkirin jî karê xwe dewam dike. Ji ber vê yekê şêniyên herêmê dest bi çalakiya şermezarkirinê kirin. Gundiyan bi armanca rawestandina karên madenê kon vedan û dest bi nöbetê kirin. Hevşaredarê Pasurê Murat İpek serdana konê nöbetê kir û anî ziman ku hevpar bi rengekî ne hukukî xwezayê talan dike. Serokê Komîsyona Bajêr û Hawirdorê ya Baroya Amedê Ahmet İnan jî çû qadê û diyar kir ku karên hevpar li dijî qanûnan e û her gava ku davê jê sûce. Gundiyan piştî daxuyaniyan li ber stranan govend kirê da. Çalakî nöbetê dewam dike. Serokkomara İranê Mesûd Pezeshkiyan got İsraîl hev dide şer bide dest pê kirin. Serokkomara İranê Mesûd Pezeshkiyan Binyamin Netanyahu bi hewlên derxistina kaos û aloziyê tewambar kir. Pezeshkiyan diyar kir ku di danûstandinên bi Amerîkayê re şandeya Amerîkayê ji şandeya İranê re gotiye ku heta ku rêveberiya Washingtonê erêneke İsraîl êrişî İranê nikare bike. Her wisa Mesûd Pezeshkiyan dazanin ku İran ji bo çavdêrîkirina xebat û çalakiyên dewlemendkiran nüklerê dest bi guftûgoyan bike û destûrê dîsa bidin Ajansa Enerjiya Atomê ya nav neteweyî ku xebat û şopandinên xwe bidomîne.
پزشکیان دازانین کو جبو ایوانه همو پک گورن دوی دسپیک استا زرار و زیانا گیشتی ناوند نوکلری بزانن. دو ایواری لنزی باجوری که فواد ایدلیبه تقینه که دجوار پیکات هاتیم بون که دوی هفته ده اف تقینا دویمینه اویک بالدکشنه سروی که گول وی هرمه چالکین لشکری هنه چافکانی خوجهی ببیر خستن که تقین جبر تقاندنا دپویا جبلخانه پیکاتیه و جه تقین دنابرا باجارو کن فوا و زردانه ده بله گودن جمعن چند سرسی پیشکش کرن آنا خاطره و دمش